Ej, Bog, ja sam Gregor. Di si, Gregore, ovco, stara? Ej, slušaj, evo samo da ti javim da je ugovor istekao i da sutra kada platim zadnji račun da sam završio s tobom i da iako nisam imao signala, da sam morao otplatiti ugovor do kraja. Kako ti se to čini? Pa ono, smiješno je. Morao sam otplatiti ugovor do kraja jer u ugovoru sitnim slovima piše da ponekad nisi dužan dostaviti signal. Ima jedan glup papir koji morate popuniti. Popunio sam taj glupi papir i sam sam si kriv, šta? Platio sam i to je to. Sad si 2 godine pametniji. Pametniji. Znaš, kad si došao prvi put, vjerovao sam stvarno da si drugčiji. Mi nismo kao drugi, mi pružamo više, mi dajemo i ovce i novce. Da će prestati monopol ona dva bandita i da ćeš biti nešto kao Ryanair, nekakav low cost kompanija. Ti još gori i to bez signala. U početku moraš sjesti tuđe govno. Da, pojeo sam ih ja u 2 godine, znaš koliko. Ne. I sad, kad ću te ocrnit pred svima, šta misliš ko je izgubio? Ja koji sam izgubio par tisuća kuna ili ti? Da, vidiš, evo te, nikad nisam tako to vidio. Zato jer si pohlepan i glup. Uvijek možeš otići. Uvijek. Može, svako može otići, ali mora platiti ugovor do kraja. Gled, ima vremena. Hvala Gregore, to bi bilo sve od mene, puno sreće u danju poslovanju. Ajde.